Namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel leyi this section vheve literal loko Gagash a endla xikombelo xa yena xa bail so swa ha fana ka tin'wana ti-parts mulungu i sungula a vulavula ka heta ku vulavula even then ku vuya ku nghena toloki la yi kota ku hlamusela ku Gagash i ri yini about these details and stuffs like that. Once more again, our source here is Vutivi Maleki. Ha khensa swinene. Let's go. Thank you. Se abahlaya affidavit ya muhehliwa wa vumbirhi inga yena Peter Nonyana va hlamusela timhaka ta ku aku mina hi mina Peter Nonyana ni endla ku nteka ku xiboho amahlweni ka huvo ni endla ku affidavit leyiwani ni ngo hi mina munhu wa xinuna ni hiriwini kumbe ni tirhela Tshwane Metropolis va n'wi vitana ku i TMPD aku mina vuyimo bya mina ni constable ni tirhela le a 118 FF Ankomo Pretoria aku mina ni hiriwile kumbe ni thoriwini le kusuka hi yona 2015 kufikela namuntlha ni na vumbhoni bya ku mina ni tirha kwele ka Metro ni byi veki aka affidavit leyiwani le mahetelelweni se mina ni mutshamo wa le 59 Mpemula Street le a Pitori na lembe se ni kha ni tshama laya na loko no chichiwa hi bail ni ta yisa mahlweni ni kha ni tshama kona kwalaya ku na vumbhoni byo kombisa ku ni tshama kona kwalaya aku leswi swi nga ta hlamuseriwa la ka affidavit leyiwani i ntiyiso ntsena hi leswi ni nga vulavula na swona na muhimeli wa mina handle ka loko un'wana u humesa timhaka tin'wana a ku leswi swi vulavulaka a hi swona kambe mina leswi ni swi vulavula ni nga swi vulavula la ka affidavit ni ri i ntiyiso ntsena na swi tiva hi mina muhehliwa kumbe yena mukombeli wa bail eka nandzu loyiwani loko ku ri yena muhehliwa wo sungula eka nandzu loyiwani insati wa mina loyi ni nga n'wi teka hi xintu se mina ni endla xikombelo xa mina xa ku ni chichiwa hi yona bail ehenhleni ka leswi landzelaka ni mutshami wa la South Africa ni na ID number leyi helelaka hi 3087 aku mina aku ID number ya mina kumbe vumbhoni bya ku ID yaleyo ya hanya yi kona a maheteleleni ka affidavit leyiwani mina ni beburiwini hi ti 10 ta May 1990 kwele a Giyani na malembe a 36 passport ni na yona lava ka Home Affairs va yi tiva ku yi ntiyiso na phorisa ra yi tiva ku i kona passport yona ya leyiwani loko ku ri va ku ni tlherisela andzhaku ku va milawu yin'wana ya bail a ni na nkingha na swona ni nga endla tano ni yi a high school le ka Mageba kwele a Giyani na tiyisisa ku ri na matric wa mina ni wu heti kwele ka Mageba aku ndyangu wa mina hi tshami kona kwele ku fikisela mina ni ta rhurhelela a Pitori hi mhaka ya wona ntirho na vutshamo se ni tshama kona kwele aku senwani loko va nga za va ni khoma kumbe va ni nghenisa xitokisini mina a ni tirha le ka TMPD ni tirha kwele ni ri munhu loyi ni nga thoriwa wa permanent kumbe wa siku na siku se ni swi hlamuserini ku ri ni tshama a 59 Pendula Street kwele a Pitori na address yona yaleyo kumbe vutshamo byebyo loko ku ri phorisa leri endle ku vulavisisi ri tiyisisa ku ri ndhawu leyi u tshamaka ka yona hi nkarhi lowu ri ni khoma na ku tiva na loko hi kha hi famba hi suka Polokwane ya Pitori u vurini ku ndhawu leyi na yi tiva ni tshama ni kha ni hundahunda ka yona na ku ta ni tini ko va ku a ni kota ku nghena andzeni ku a ku nga ri na munhu la ndzeni ka yindlu se phorisa leriwani na hambi ri kha ri tiva la ni tshamaka kona ni vi ni heta ni va nyika address ya mina hi xitalo na hambi ni kha ni swi tiva ku ri va ku tiva aku mina ni na lembe ni kha ni tshama ndhawu loyi na liya ene ni ta yisa mahlweni ni tshama laya ku fikisela nandzu lowuwani wu fika makumu mina ni tekani na yena Charlotte Tibani
ku nga yena muhehliwa wo sungula eka nandzu lowuwani hi xintu i loyara nsati wa mina ivi swi kandziyisiwa hi va high court ku ri i loyara ra nawu na pfumela ku ri munhu loyiwani ni n'wi lovorini hi 2024 hi vi hi landzelerisa milawu hinkwayo ya mucato lowu wa xintu na papila leriwani ra ku ni n'wi lovorini ri kona hala maheteleleni loko aku ni na vana va mune vana lava mune hinkwavo va langutele eka mina loko swi ta ka ku kurisani ka vana lavawani na timhaka ta macheleni aku ku na vana vambirhi va malembe wo ringana ku nga Aya Nonyani a nga na lembe na tin'hweti ta 5 ivi ku va na loyi na yena na Ayana Nonyani u na lembe na tin'hweti ta 5 un'wana va ri i Thato Nonyani u na malembe a 13 i wa mfana yena u tshama na mhana yena le a 227 ka Mageba ivi se aku i jaha ra mina leri sweswiwani ri le xikolweni ri endla yona grade 7 le a Dzumeri ka Dzumeri hi mina munhu loyi ni nga na vutihlamuleri loko swi ta ka hi ku kuriseni ka n'wana luya mfa ku n'wi hakelela hinkwaswo swakudya swimbalo yini hi mina ni endlaka xin'wana na xin'wana aku mina na mhana yena Thato hi vi hi hambana khale se ivi hi hambani n'wana loyiwani a ha ri ntsanani se se aku bona va ti tshamela kwele makaya kambe mina loko swi ta ka timhaka ta macheleni hi mina ni nga languta ku va ni n'wi tlhogomela n'wana loyiwani na yena Thato papila ra yena ra mabebulo kumbe certificate xa yena xi kona hala mahetiseleni va ku se ku va na yena Colleen Baloyi u na malembe a 5 i mfana na yena u tshama na mhana yena na yena hi mina ni n'wi tlhogomelaka loko swi ta eka timhaka ta ku xava swakudya swimbalo hinkwaswo naswona na yena hi mina ni endlaka sweswo ivi a hlamusela ku ri ni na vomakwerhu va mune lava va tshamaka kwele Limpopo a ni na maxaka a handle ka tiko leri ra hina ra South Africa xin'wana lexi nga xi vulavulaka i ku mina n'hweti na n'hweti le kaya vakhegulu kana kumbe vatswari va mina hi mina ni endla ku ri na swi vona ku va dya va tlela va mbala va tshama ndlwini hinkwaswo swi endliwa hi mina loko se a ni swi hlamuserini ku ri mina na ni tirha kwele ka TMPD ni mi byerini ku ri mina ni constable hi nomboro yo hetelela hi 298 a hlamusela ku ri ni na malembe a 11 ni kha ni tirhela emaphoriseni mina ni hola yona 31,880 10 cents eka mayimo la ni nga aka wona mina ni ti tshembeli ka muholo wona lo wa mina ni wu tirhisa ku endla swilo swa mina kumbe ku pfuna vana va mina kaya hi wona muholo wona lo mina le kaya le ni humaka kona ni vi ni nyikiwa papila ra ku mina ni va na ndhawu leyi ni nga ta va ni tshame ka yona hi tindhuna kumbe hi vakulukumba va ndhawu yona liya mina na nsati wa mina hi vi hi sungula ku ri hi nga endla muako ku ri hi ta kota ku tirhisa ndhawu leyiwani loko hi vuyini kumbe loko hi ya kaya kumbe loko hi ya kwele makaya ka nkarhi wa sweswiwani ha ri busy ha lunghisa laya na laya na papila ro komba ku hi pfumeleriwile ku tshama ra ha ri kona se mina loko ni ta mi byela a ni sunguli tidyondzo ta mina na University of Joburg ni kha ni ku ni ta ya xikolweni ni endla higher certificate ka criminal justice na forensic investigation vumbhoni byebyo byi kona byo komba ku mina xikolweni se ni sungurile ku ya a ni na tinhundzu leti ni nga na tona a handle ka tiko lera South Africa ku yisa mahlweni mi ni veka a xitokisini swi ta endla ku ni lahlekeriwa hi ntirho wa mina loko mo ka mi nga ni chuchi kumbe ku ni nyika ku ni pfumelela ku ri mina ni chuchiwa hi bail ni ta famba na ndlu lowani ni ri handle hi yona bail ivi a hlamusela ku ri sweswo swi ta vavisana vatswari va mina swi tlhela swi vavisa na vana va mina hi mhaka ku vanhu lavawani va tshembeli hi mina ene xin'wana na le ntirhweni va ta heta va endla leswi swo va ni vitana ku tengiwa timhaka ta ku mina a ni kona ivi swi hetelela va ni caca entirhweni va ku wena ya ku caca hi mhaka ku a wu ti ntirhweni ene sweswo swi ta va swi nga ri kahle eka
entirho wa mina swi vula ku na mina ta lahlekeriwa hi macheleni na ndyangu wa mina a ku sweswiwani mina ni na ma-twins na nsati wa mina sweswo swi tiyisiwe hi vumbhoni lebyi hi nga byi nyika le mahetelelweni hi hina hi va tlhogomelaku vana lavawani a ku sweswiwani ni kota ku hakela magqwetha a mina hi mhaka ku na ha ri na ntirho loko no yisa mahlweni ni tshama exitokisini swi ta tsandza swinene ku ri ni kota ku hakela magqwetha a mina a ni chavi ku ri eka nandzu loyiwani va ni hehla ku hi wona ni nga voniwa nandzu hi mhaka ku mina ni ta yimela ku tenga nandzu wa mina ni kombisa huvo ku ri mina a ku na xihoxo lexi ni nga xi endla a ku na vuonhi lebyi ni byi tivaku mina a ni na nandzu ivi a hlamusela ku ri me khomiwe hi ti 14 ta August 2026 a Pitori hi lavaya va DPCI na pfumela ku ri lava va DCPI va ta ka mina va fika va ni byela ku ri boti hi khomi papila ro wena hi fanele hi famba na wena ku na nandzu leyi va nge wena u fanele u yimela le a Polokwane a ku mina ni ta lava ku tivisa huvo ku ri a ni zangi ni ala kumbe ku kwetlembetana na vona loko swi ta ka ku khomiwa ka mina ni vi ni tirhisana na phorisa leriwani ri endla ku vulavisisi eka nandzu loyiwani ivi hi famba hi suka a Pitori hi ya a Polokwane laha ni nga fika ni aleriwa kona a Polokwane police station a ku nkarhi loyu ni nga khomiwa hi wona va ni tivisa milandzu ya mina mimbirhi ya vukungundzwani bya mali va ku swi fambisana na ku u xavi movha le eka Mercedes-Benz hi October 2024 ivi a tlhahlamusela ku ri mina a ni swi tiva ku ri ku na vulavisisi lebyi endliwaku a henhleni ka mina kusuka hi ti 6 ta November sweswo ni nga mi komba hi papila leri ni nga ri veka a maheteleleni ka affidavit leyiwani ku ri vanhu va ka Mercedes-Benz tiloyara ta kona tivi ti ni nyika papila rona rero va ni tivisa milandzu ya mina leyi ni hehliwaku hi yona ni tlhela ni tivisiwa ku ri na loko no voniwa nandzu swi nga endleka mina nqondana na xikwembu xo karhi loko no voniwa nandzu hi siku ra ku tengiwa ka nandzu loyiwani ivi va tlhe va ni byela ku ri kumbe a hlamusela ku ri hina ha yimeli ku ri vona va ta hi nyika vuxokoxoko bya yona dokete kumbe switatimende swa timbhoni eka nkarhi wa sweswi ha ha yimeli sweswo mina ni ta ku ni ti langela ku miyela ku fikisela hi ta kuma vuxokoxoko hinkwaswo loko ku ya tengiwa nandzu loyiwani ni ta ku me a ni ti voni nandzu a ku kusuka hi yona November 2024 a ni zangi ni kombisa ku lava ku chava kumbe ku ka ni nga lavi ku khomiwa hi ku a ni chavi nchumu eka nandzu loyiwani because a ni endlangi nchumu mina ni ri ta wu yimela ku fikisela wu fika makumu na pfumela ku ri mi khomiwe hi ti 14 ta August eka milandzu mimbirhi ya vukungundzwani na un'wana luya wo u tikuma u hlantswa mali leyi nga kumeka hi ndlela yo ka yi nga ri nawini na pfumela ku ri vulavisisi lebyiwani byi sungule ndzhaku hi 2024 se hi swi vulavurini ku ri ni tivisiwe hi va magqwetha aka Mercedes-Benz hi 2004 na ku ve ri ku na phorisa leri nge le ku endleni ka vulavisisi a henhleni ka mina ri nga yena Colonel Makuwa va ku na sweswo swi kona a maheteleleni ka affidavit leyiwani a ku ni kha ni tiva vuxokoxoko byona byebyo bya ku pfuna vulavisisi ehenhleni ka mina a ni zangi ni chava a ni zangi ni hlohlotela timbhoni kumbe ni vulavula swo karhi kumbe ni endla yini ku ri ni nga khomiwi mina ni mahiraku a ni na nandzu eka nandzu loyiwani va ta ku fikisela hi ta tenga nandzu loyiwani hina ha yo yimela vuxokoxoko kumbe tona vumbhoni bya timbhoni lebyi hi yimeli ku va hi nyika byona lexi ni nga ta xi vulavula i ku loko ku ri vumbhoni bya mfumo kona kumbe bya vachuchisi hi lebyi byi nga tiya nakan'we nakona na siku leri hi nga ta va hi kha hi tenga nandzu mina ni ta ku a ni ti voni nandzu lexi ni nga xi ta xi vulavula i ku nandzu loyiwani me ni ta wu fambela ku fikisela wu fika makumu a ku na nandzu wun'wani loyi ni nga na wona u nga si za wu hela a ku na mapapila la nga huma ku me ni khomiwini
gqwetha ra mina ri ni hlamuserini ku ri u nga zi u vulavula vun'wa kumbe u hembela huvo hi ku na switandzhaku ka swona hi ku loko u kuma ku u vulavula vun'wa u nga tikuma u yi khotweni kumbe u hakela mali se a ku ndzi tiyisisa ku ri pfuka ku va mina a ndzi tshama ni voniwa nandzu ivi a hlamusela ku gqwetha ra mina ri vi ri ni tivisa ku ri loko wo voniwa nandzu u swi tiva ku ku na xikwembu xa le hansi lexi u nga nyikiwa xona ku ya hi milawu ya le ka tihuvo to fana na 31 leti ku nga ta va kha u tenga kona se mi ni vulavula leswiwani loko no chuchiwa ni ri a ni nge pfuki ni veki vutomi bya munhu enghozini kumbe bya vaakatiko xin'wani ku hava na nandzu na wun'we loyi ni nga ta wu endla loko ni ri handle a ni nge chaveli nandzu loyiwani mina a ni nge pfuki na siku na rin'we ni karhatani na timbhoni ta nandzu loyiwani a ni nge pfuki na siku na rin'we ni endla ku ri vulavisisi bya beli byi nga fambi kahle eka nandzu loyiwani a ni nge pfuki na siku na rin'we ni endla ku le handle ku nga vi na kurhula ka vaakatiko mina ni ri leswi ni nga swi vulavula hinkwaswo leswi ka affidavit leyiwani himpela swi pfumelelana na nawu ku ri mina ni chuchiwa ni va ni ri handle ha ha yimeli ku tenga nandzu loyiwani a ku xin'wana lexi ni tatisaka hi xona mina a ni va ti tivi timbhoni na vumbhoni lebyi mfumo nga ta byi tirhisa ehenhleni ka mina a ni swi tivi no ri va vulavula hi yini vumbhoni bya kona a ni na nandzu loyi u nga siza lo na ha wu fambelaka a ni se tshama ni voniwa nandzu a ni le handle hi beyili mina xin'wana ni munhu loyi a ni nga muakatiko loyi a nga na vutihlamuleri loyi a endlaka swo karhi le handle lexo sungula ni tlhogomela ndyangu wa mina vana va mina hinkwavo va languteli mina loko swi ta ka ku kuriseni ka vana va mina na timhaka ta ku ni va sapota ndyangu wa mina hi timhaka ta macheleni loko no ka ni nga chuchiwi hi yona bail swi vula ku mi ni ta heleriwa hi ntirho swi tlhe swi endla ku ri na ndyangu wa mina na wona u ta twisiwa ku vava swinene hi mhaka ku ka mina ni nga chuchiwi hi yona bail ivi a tlhe a hlamusela ku ri mina timbhoni letiwani a ni ti tivi a ni ti yimiselangi na kan'we na ku kumbexani ni ta ti tiva kumbe ni endla swo karhi eka vona ivi se a hlamusela timhaka ta ku loko va mfumo kumbe vachuchisi kumbe yona huvo yo veka milawu yo karhi mina milawu yona yo veka milawu yo karhi loko swi ta ka timbhoni va ku ni nga vulavurisani na tona naswona ni ta swi landzela nakona swi nge pfuki swi humelerini hi ku no ti tiva a ni ti tivi se ni ya vulavula na tona njhani ivi se a hlamusela ku ri a ni nge koti no fikelela la vumbhoni byi nga kona kumbe ku byi tumbeta kumbe ku byi ona a swi nge kotakali ku ri ni swi endla ivi a ku ni kombela ku ri bail ni nyikiwa yona ni ta kota ku hakela 10,000 rand hi loko hi mhaka ku ni se ni swi hlamuserini ku ri me ni tirhi kahle na maphorisa loko va ku endla lexi no endla va ku endla lexi no endla se a ni kombela ku huvo yi amukela xikombelo xa mina xa ku mina ni chuchiwa hi yona bail loko va ni lava nkarhi wihi kumbe nkarhi wihi me ni ta ti vonakarisa amahlweni ka huvo hinkwenu ha swi tiva ku me ni ti tirhela kwele ka TMPD se swi ta va swi nge swi karhata ku ri vanhu lava va ni kuma hi ku mina na tiveka ku ni tirha kwihi loko va ni lava va ta kota ku ni kuma loko ni chavela nandzu va ka kota no ni khoma hi ku me ni ti tirhela kwele a xiphoriseni loko no nyikiwa bail namuntlha ku ya hi mukhuva lowu ni nga kombela hi wona va ku ni ripota maphoriseni nakona ni tiyimiserini ku mina ni nga ya ni ya ripota emaphoriseni kun'wana na kun'wana lava ngo ni ya kona se ni ri mina hi ku ve i ntirho wa mina wa ku ni fanele ni kombisa huvo ku impelampela na wu pfumelana na mina ku ni chuchiwa hi yona bail ni ri swi endlini sweswo na wu pfumelana na mina ku mina ni chuchiwa hi bail hi kha ha yimeli ku tenga nandzu loyiwani se hi ku titsongahata amahlweni ka huvo na khongela ku hi ni chucha hi yona bail hi mali leyi mina nga yi kombela la mahlweni ka huvo yi veka na swipimelo sweswo yi nge hi lava loko yi lava ku swi veka a ni na nkingha na swona. Accused number 2, you can stand up. Do you confirm the contents of the affidavit that has been read by the defense counsel in this matter? Yes, I confirm. Thank you. A ku ni pfumelana na leswi nga hlayiwa hi gqwetha ra mina.
state any objection that the affidavit form part of the record? No objection, Your Worship. Thank you. muchuchisi na yena ku ani ala na affidavit leyiwani va nga yi mukela yi tatisa munhu. The affidavit by applicant number 2 is hereby accepted by court as exhibit number B. That is the case